ingoma ekhulu namashumi ayisithupha ikhulu namashumi ayisithupha inkosi busisa ukuphakama.
Shumi nesishiyagalombili. Ivesi leshumi nesishiyagalombili. Kwasuka oyisikhulu wambuza ethi, mfundisi olungileyo, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? uJesu wathi kuye, ungibizelani uthi ngilungile na? Akukho olungileyo munye kuphela, uThixo. Uyayazi imiyalo yokuthi ungaphini, ungabulali, ungebi, ungaqiniseli amanga, dumisa uyihlo nonyoko. Wathi, lokhu konke ngikugcinile kwasebusheni bami. uJesu sezwile lokhu wathi kuye, usaswele into yinye. Thengisa ngakho konke onakho, ubabele abampofu, khona uyakuba nemfuyo ezulwini, uze ungilandele. Ekuzwile lokhu wadabuka kakhulu, ngokuba wayenemfuyo eningi. uJesu wambona edabukile, wathi, yeka ulukhuni kwaba nemfuyo ukungena embusweni kaThixo. Kulula ukuba ikameli lingene entunjeni yosungulo kunokuba ofuyileyo angene embusweni kaThixo. Tshela laba bathula umsindo. Njengoba sibuthene lapha, singabantu ababuthene ngokholo. uNkulunkulu wasibiza, esibizela ukuba sizomkhonza, sizomdumisa, sizophatha igama lakhe belingcwele, ukuba leli gama libe ukuphila kithi, libe ukuphila kwenyama nokuphila komphefumulo. Kodwa esikuhambela kakhulu lapha ukuba umphefumulo wethu uphile ezweni elizayo. Njengoba ke sihamba ngalendlela, akusiyo indlela yethu, indlela kaShembe wayinikwa ezulwini ukuba azosihola asihambise ngayo. Uma sinje ke thina singabantwana bakaShembe. Ngithi ke kini abantwana bomuntu
baba nofuzo lwakhe babonakala ukuthi lawa ngabantwana bakaSibanibani. Uma ke nani nivuma ngakho konke okwenu ukuthi ningabantwana bakaShembe, akufanele sonke isikhathi nizisho. Kufanele abamaziyo uyihlo wenu uma niqhamuka banibuze ngaye ukuthi anisibaba kaSibanibani na. Kuba njani lokho enhlizweni yakho? Mawuhamba nje noma lapho la uhamba khona. Kuthiwe awusiyena wakwaShembe wena usiya uNazareth. Kuba mnandi ngoba kusho ukuthi khona lento abayibonayo kuwe ekhombisayo ukuthi wena ungumntwana kaShembe. Le ndaba engiyifundayo iyadabukisa kakhulu uma uyibukisisa eduzane. Lo muntu uyabonakala ukuthi kwakuumuntu oziphethe kahle, wayehamba kahle kakhulu ekuphileni kwakhe ngomthetho kaMose. Wayecabanga ukuthi uphelele njengabantu abaningi nje okuyayi ukuthi mayihamba kahle angaboni ukuthi konje intoni engamvimba ukuba angene kulombuso esiwusebenzelayo. Wathi mayibona uKristu esezwile mhlawumbe kukhulunywa ngaye, wabona ukuthi lo muntu ukhuluma kahle, ukhuluma ulimi lokuya ezulwini. Uma esephambi kwakhe uthi Nkosi elungileyo, uJesu wayesembuka lo muntu, wamthanda, into enkulu ke leyo. Uthi mayesemthanda uthi hawu usholani ukuthi ngilungile? Akekho olungileyo lapha emhlabeni, uThixo kuphela. Akwangamdumaza lo muntu, wabona ukuthi lo muntu uthunywe ezulwini nokukhuluma kwakhe kuyezwakala, akaziphakamisile. Uthi ake ngibuze, ngisasweleni ukuze ngingene kulombuso okushumayelayo? Ngoba lo mbuso owushumayelayo yiwo lo mbuso owawushunyayelwa nguJohane. Uthi ake ngibuze ke ukuthi la kule mthetho emncinyane esayinikwayo ngesandla sikababa wethu uMose, ungaphi kwayo wena na? Uyayibala ke uJesu yonke njengoba eyibala, ungaphinyi ungebi ungafakaza amanga, dumisa uyihlo nonyoko. Uthi ke lo muntu kwasekuzalweni sele kungaba khona, ngikuqinile konke lokhu. Uthi ke uJesu ngiyabona ubuhle bakho buyakhombisa ukuthi ngumntwana oziphethe kahle ngokomthetho. Kodwa ngibona isimanga lapha ngaphakathi kuwe kukhona imfuyo. Uyabona ke usalelwe into yinye, ba dayise yonke lemfuyo onayo bese wabela abampofu lokho ozokuthola, bese uyayishiya yonke lento, uyaba nemfuyo ezulwini, uze kimi ungilandele. Wayesiyadumala lo muntu,
ubuhle bakhe bafiphala akabe sakhazimla njengasekuqaleni inhliziyo yakhe iyashona phansi wadumala hawu kanti kulukhuni kangaka ukuya kulomzi esibizelwe wona okuthiwa ukhazimla ngaphezulu kwelanga nenyanga wayesembona uJesu ukuthi lo muntu usefile manje uphelile ayikho indaba yakhe ngeke usenza lutho ngayo uyadabuka uthi yeka kulukhuni ukuba umuntu onengcebo angene lapha siyakhona uthi uyabona ikameli leli ikameli ke isilwane esinento lapha emhlane eyigquma enkulu engaphezulu kwelunda lenkomo uthi leso silwane singangena embotsheni yenalithi siye siphume ngale kunokuba umuntu onengcebo angene lapha siyakhona manje ke sesiney'nsukwana silapha phezu kwentaba akukho lutho ebesilihlalele besikhonza uNkulunkulu ngakho konke athi asimkhonze ngakho abanye bangabala sivunulile sasina sanikela sasebenza ikhona imisebenzi esiyenzile senzela uNkulunkulu manje ke kuloku kwenza kwethu okuhle kangaka nokufanelekile nokulindelekile kubantwana bakaNkulunkulu kubantwana abalandela uShembe uma efika uShembe malapha phambi kwethu esibuka sonke ngabanye angafica mfuyoni lapha ngaphakathi kithi engabonwa ngamehlo eyaziwa nguwe nje wedwa ukuthi makuthiwa gudluka kulokhu ubheke phansi nawe udumale njengalensizwa eyadumala yini wena okuye kuthuma kuthiwa yehlukana nalokhu uNkulunkulu akakufuni lokho bese ubheka phansi ubone ukuthi awu kanti lo mzi esibizelwa wona mina ngeke ngingene ngoba anginakwehlukana nalokho kukhonani ngaphakathi kuwe okuzothi lokhu kukhonza kwakho okungaka ozinikele usuka ekhaya uze kuNkulunkulu bese kufika lapha kufiphala khona bese kufika la kuthiwa khona yeka kulukhuni ukuba umuntu onalokho angene embusweni kulula ukuba ikameli lingene embotsheni yenalithi kunokuba wena ungene lapha siyakhona uma nikhonza uNkulunkulu noma niyathandaza ngiloku nginikhumbuza noma niseyigcaweni kaNkulunkulu ningakhohlwa ukuthi manje nivunule nisina aninodwa uNkulunkulu uphambi kwenu ulindele ukuzwa emthandazo engaphakathi kweinhliziyo zenu uma usesigcawini usina usuke ungasineli laba bantu abakubukayo ungasina nje noma ungabukwa umuntu ngoba uNkulunkulu lo enimkhonzayo uyena lo esisuke simvunulela awunakuvunulela uNkulunkulu busufika esigcawini usinela abantu akunakwenzeka kanjalo manje ke yini leyo oyawuyibeke phambi kaNkulunkulu Nkosi namhla ngiyavunula ngesicawini ngisize ungipha amandla ngilalo mthwalo ngwethule wona ubekani wena phambi kaNkulunkulu noma awubeki lutho njengoba ubuhamba
usuka esibusweni ngeenyawo waze wafika engonweni umthandazo wakho bekungowani ubuthandazelani kuNkulunkulu lo esimlandelayo noma ubuhamba udabuka uthi hawu baba awuhamba yedwa hleke ngabantu angimandisele isibalo cha ungangandiseli mina isibalo zandisele wena imfuyo ezulwini ukuze mawufika khona ungadingi ungasweli usho njalo uKristu uthi le yasemhlabeni imfuyo ayilutho idayise uphaba mpofu yadunyazwa yiloko le ndoda mhlawumbe ukuba kwakuthiwa ayidayise idle kwakuyoba ngcono manje kwathiwa yabela abampofu ke inzuzo ozoyithola wena eyakhe inzuzo usiyohlangana nayo phambili ayikholwanga ayizange ikholwe baningi abantu phakathi kwethu abanjalo abayenza izinto zikaNkulunkulu kodwa bangazenzeli uNkulunkulu angazenzeli futhi yena enzele abanye abantu enzele abanye abantu inhliziyo yakhe ingavumi ukwamukela le inhliziyo yalomuntu ayikwamukelanga lokho uKristu ayikhuluma ngakho kwafa khona ukungabaza phakathi kwayo ukuthi hawu ngiyawudayisa leke nginako ngiyawuhlangana nakho kuphi khona ngoba kuyobe kungasekho ngiyobe sengidayisile nakho hayi lokhu kukhuluma angikuzwa mina abaningi banjalo ngesikhathi kwakhiwa umuzi wasephakameni kwaphuma inhlayisuthi iyogawula ingodo entanda bahamba ke labantu bayogawula lezi ingodo bayithwala ngamahlombe abo beza nazo lapha ekuphakameni indawo ekudeke leyo mawusuka entanda uza ekuphakameni uthwele ugodo ulubeke lapha ehlombe le ndaba yayikhulunywa umfundisi wenu uPhilip ngubani uthi sahamba sayimhla entanda sayithutha lezi ingodo uthi kodwa azenzanga okufanayo kithi sonke uthi abanye bethu zaqale zadla amabhantshi abo aphela uthi abanye zedlula zedla namayembe abo aphela ayizange agcina lapho kwabanye zadla namavest abo aphela uthi kodwa okubuhlungu kunakho konke abanye zadla nenkolo yabo yaphela bahlubuka baqala ukubona ukuthi hawu konje lo Shembe esimlandelayo wayesebenza emabhunwini eFreestata manje njengoba ayifukuziswa yilabelungu usefukuzisa thina kwaphela ukuthi sakha umzi kaNkulunkulu inkolo yabo iyaphela lapha phakathi kwethu eyethi inkolo yini engayidla
Kwenzeke ukuthi khona nathi esikuthwele okuzawudla kuze kudle nenkolo yethu na ukuzelusa kwethu kungakanani uhamba phi kugcine phi ngoba njoba silana nje sonke sizimisele sinothando lokuya ezweni elizayo sifike sibone inkosi yasekuphakameni ngithi ke kini uma kunjalo la inkolo yenu isweleni isiphi sesekelo esidingayo lokhu kukhonza kwenu uNkulunkulu niyayini kubeke kubani noma niyayini kwenze kube ngokwenu noma niyayini kwenze kube ngokwakhe umdali wezulu nomhlaba kuba ngcono umuntu othi mayehamba kuloku kukholwa asekelwe uNkulunkulu athi uma ekuphethe ukukholwa kwakhe athi Nkosi ngibambise wena ngoba wena ukwazi ukubona okuzawukwenzeka kusasa akwenzekile ukuba umuntu umhlale naye njengoba sihleli nje uhlangane naye kusasa athi cha angisayi lapho mina sengehlukene naleyo nto kuyenzeka ingakho ke ngithi lokhu kuhamba kwenu lapha kungabi ngokwenu kube ngokaNkulunkulu nawe wena uze ngemva uNkulunkulu ahambe phambili ube nesisekelo esinga uNkulunkulu akaguquki uhlala leyo nto njalo thina siyashintsha sibe yilombala namhla kusasa ube ngomunye manje ke ngithi ke nibothi mani izibuka nizifune ngaphakathi kini ukuthi konje njoba ngilapha nje Nkosi nginemfuyo ethize engafuni ukusuka lapha phezulu manje lento iyangingcolisa angikwazi ukuba mhle ngiphelele ngalesi sihlabelelo sakhe njoba sisho nje manje Nkosi ngigeze wena ukuze lokhu kusuke phezulu abanye kuyabafanela lokukholwa uma umbona nje uyakuthokoza ubona ukuthi hawu lo muntu lento yasezulwini iyamthanda osuba nobuhlungu bokuthi kazi ngaphakathi ke khona kunjani lokho ngikubona ngaphandle kunjalo yini nangaphakathi na ningahambi ke nize kuNkulunkulu lapho nifike nemthwalo ezinhlobo ngezinhlobo niphinde nibophe imthwalo niphinde naye emva ningakwenzi lapha ngithe kulezi insuku ezidlule uma uphumelelile waba khona lapha ube nesiqalo esihle sonyaka wakho kuloku kuba khona ke kwakho uma ukhonza khonzela ukuthi uNkulunkulu impilo yakho yonke yalonyaka ibe sesandleni sakhe ayilawule yena ngoba kuningi esikufisayo okungephumelele kodwa uma
ithemba lakho kuNkulunkulu noma udumala ube nayo indawo yokuthi ubambelele kuyo kodwa umuntu ongenayo uNkulunkulu kulula ukuthi mayedumala athathe intambo azihenge ngoba akanalo ithemba laba abantwana abayini abafanele ukwenza lokho ngoba konke uNkulunkulu esikucelayo uyasipha okunye abone ukuthi lokhu umntanami uyakucela nje akumfanele angakuphi kodwa ungaphelelwa ithemba ngalokho ngiyabonga lo uNkulunkulu enihamba ngaye uzibabazile khona lapha phezulu kwentaba amen angazi noma ngiyakhumbula yini ukuthi ngesikhathi siqala ukuba ndawonye akekho umuntu owayecabanga ukuthi masiye enhlangakazi konje kuyawuba njani siyawuthi masiye entabeni njengoba sile emthwalweni siyahamba ndlelani kuyawuba into enjani kungacabangeki wawungazi ukuthi khona siyawuya yini noma mhlambe siyawugcina singayanga kodwa kwenzeka isimanga safana nabantu abebemi phambi komnyango okwavele kwavuleka umnyango nje sangena amen saluhamba lolu hambo saze sazawufika lapha entabeni sahlala saze sabuyele emuva sithe mase sihamba kanjalo sangaze sazi ukuthi lezi insuku uShembe afike wazihlala lapha entabeni kuyokwenzeka yini sibe nenhlangano lapha ziyawuphelela khona namhla kwenzekile amen namhla kunjalo akekho kwenzile lokhu phakathi kwethu kwenziwe umnikazi wezinto zonke wazenzela yena nganifundisa lolu limi ngifika phakathi kwenu ngathi ningamephuci udumo lwakhe ngolwakhe noma ngabe wenzani uzenzela yena abantu abasoze bakhuluma ngathi bazokhuluma ngaye bese bedlula nje kithi bese bethi ha uNkulunkulu uzikhombisile ubukhulu bakhe ngalaba bantu sisekugcineni ohamba phambili uNkulunkulu amen kunganifikeli ke ngelinye ilanga uba amaqhawe nitusane mbabazane nodwa mase ninjalo kuyobe senilahlekile ngoba senimhlubukile uNkulunkulu nabantu bakwaIsrayeli bafa kanjalo kwahamba belwa izimpi benqoba bagcina sebazana ukuthi usibani nguyena ohlabane kakhulu empini ethize uNkulunkulu na wayesebuyela ngemuva kuyabehlela ke kakhulu abantu lawo yithi ke kini lezi zinto enizibonayo uNkulunkulu ezenza phambi kwenu nimombabaza yena ngazo ukuze angakhathali ukunenzela nokunye kodwa mani mhlubuka nizibona nina ubukhulu nobunjani uNkulunkulu oniflathele anishiye nje nodwa niba satheni yambiza angezi
234 When
ukuhamba ke esikuhambayo msingabantu abacelayo kuNkulunkulu njengoba silana sizokhonza sicela ukuba uNkulunkulu asiphelelise kulokho esingaphelele kukho kodwa nibozifundisa ukuthi ningahlali phezulu kwamabibi izinto ezikhathaza umoya wakho uNkulunkulu ulindele uzizwa uzibika wena ezikuhluphayo ngoba imvama emthwalo yakhe umuntu ihlupha yena ayize amhlupho omunye umuntu imvama emthwalo yethu esesindayo iyayihluphe wena ihluphe inhliziyo yakho kodwa noma ngabe kusinda kangakanani okunye kuyaye kube umzwangedwa athi umuntu noma enomngane angazi ukuthi konje uma ngifisa ukukhuluma lento ngiyawuqala ngaphi kodwa uNkulunkulu lo enze kuye olindele oba uzethula wena lo mthwalo ngokuyisondeza kuye uzibike noma usesiguqweni noma wenzani Nkosi njengoba ngilapha phezulu kwentaba nje ngize kuwe ngiyasindwa yiloko naloko ngethule lo uNkulunkulu owanibiza unesawu wanibiza ningengcwele babe ngekho uShembe kafitanga umuntu ogezekile nongcwele nonjani kodwa wathi mayesefikile wayesebafundisa abantu bathi bantu abami indlela eya ebungcweleni ihamba la uma ke usuyithathile le ndlela ungehluleki manje uthi mawusuphambi kwamanzi okuba ugeze tholakala izandla zakho zingasayi emanzini akufanele kube njalo uma silapha singabantu angisho ukuthi uboza uzongibikela izono zakho nase siguqweni sakho uzibike Nkosi ngithwele ngiyasindwa ngigeze ngenze ngibe ngumntwana wakho le ncwadi ebengifunda bengakhulumi ngemfuyo le abantu abayaziyo imali nenkomo nani cha ngikhuluma ngengaphakathi lakho ukuthi ngaphakathi kuwe unamthwalo mini ozothi usukhonzile kahle kangaka ufike nasekhaya bajabule nabantu abakwaziyo njengoba nimbona nje usibanibani uyafika uphuma enhlangakazi ubeyokhonza uNkulunkulu kanti wena ubuye nalo lonke isaka lakho linjalo akukho nokodwa ofike wakwethula wakushiya lapha akukho nokodwa okuthe mawuqala lo nyaka wathi Nkosi ngizocela namhla ukuba ngehlukane naloku ngoba kuyakuphazamisa ukukholwa kwami kuyakuphazamisa ubungcwele okubeke phambi kwami okufanele ngabe ngibembethe bengikhuluma ngento eyehlela abantu belapha entabeni ukuthi yaze yahamba yaphinde emva wathi uShembe naliwe abantu abami lento yinhle kakhulu mayehlele phezulu kwakho iyakuthenga ikugeze ungaphinde usenze isono ungasicabangi nokusicabanga bangaka abathandazela umthandazo ukuthi Nkosi njengoba ngilapha nje ngicela ukuba ngingabuye ngicabanga ukwenza ukubi ngiyacela Nkosi ukuba inhliziyo yami uyithenge namhla ingabuye ifise ukwenza isono ngwake wafika umuntu baba egula wathandazelwa lo muntu wahamba isikhashana wabuya seyagula futhi maye semthandazela ubaba kwase kukhuluma idimoni lithi Shembe angithi wangixosha wena kulomuntu kodwa sengibuyile mbuze
ukuthi wathi mayisuka lapha kuwe wenze njani. Ngase ngiyabuya ke mina ngazohlala lapha kuye. Uma engasivumi lesisono anginakusuka kuye. Kodwa uma esivuma angaphinde akwenze okubi ngiyahamba. Emva mayethu ke sinjalo. Siyaye sifike kuNkulunkulu asigeze. Uma sesiphuma phambi kwakhe sikhumbula abangani bethu nabahlobo bethu ebesenza nabo lokhu naloku naloku. Bese kuthi yonke lemthwalo uNkulunkulu abese sethulile yona ibuye njengoba injalo. Isembathe ubathe ubheka ngapha kungalungilutho kanti ingubo yobumnyama uzembese wena. Ushamba kanayo ingubo yobumnyama. Akekho lapha phakathi kwenu ongathi njengoba ngisebumnyameni nje ngafa kwa ngishembe. Cha. Shembe akanayo ingubo enjalo. Uma usuwembethe ingubo yobumnyama yosizo bobuza ngaphakathi kuwe uzibheke wena ukuthi uhambephi wanyathelaphi. Akho umuntu lapha ofanele abe nephunga elibi. Ulithatha ke ngoba wena umntwana kaShembe. Leli phunga liqhamuka kuwe. Kodwa siyesiphume thina siye lapha kukhona khona amaphunga amabi. Siyowafuna. Qalaza abantu ukuthi akekho iNazareth ongibonayo. Cha akukusizi ngalutho lokho. Akukusizi ngalutho. Awucetshwa umuntu lapha siyakhona. Uma ibhanoyi leli liwile emkhathini le kuthiwe phuma ochwepheshe bayofuna isigaxa sento okuthiwa i-black box. Kuthiwa lesi sigaxa ke isona sizosho ukuthi leli bhanoyi liwiswe yini. Manje ke sonke nje basilapha sinjalo sinazo lezi igaxa uNkulunkulu uyibekile ngaphakathi. Akuyisona siyofike sikumangalele. Njengaleli demoni lakhuluma kulomuntu. Wayengazi ukuthi lizawumceba ukuthi ubusukela wabuyela esonweni. Nathi ke siyawuthi masifika phambi komnikazi wethu akukho umuntu oyofakaza ukuthi fakaza sibanibani. Cha. Yawukhuluma lento engaphakathi kuwe ehamba nawe sonke isikhathi. Noma ungamcashela umuntu yona ngeke uyicashele. Awunako uyicashela. Unembeza sonke sihamba nawe. Uyawuthi usuphakathi ebumnyameni. Ubosuthi kwenayo uShembe njalo wena wathi ungesla. uShembe wena wathi ungabohamba. Shembe wathi ungabokuphatha lokho. Shembe wathi ungakukhulumi lokho. Manje ke singasuka emakhaya sizawuhlala lapha. Kulikhuni akulula ukuhlala la. Kuyasinda. Kanti uhlalelize wena. Awufuni lutho. Akukho lutho uNkulunkulu awufuna akubusise ngakho. Uzile nje ngoba nabanye bayaya. Cha akuyona indawo yalokho. Akusiyo indawo yalokho. Indawo yomphefumulo le. Ubaba ulapha uzowukhonzela. Ucelele uNkulunkulu ukuba awulondoloze awugcine. Khonzele nekhaya lakho ophuma kulo. Nendlela ohamba ngayo. Uthi mawubiza uNkulunkulu asheshe akuzwe. Akhumbule ukuthi hawu umntanami benginaye inhlangakazi ezokhonza wakhonza ngokupheleleyo. Akungamehleli lokho. Manje
fisa akuyike ngokufisa komuntu sengathi uNkulunkulu enimkhonzayo anganenza nibe ngabantu abasha engathi uNkulunkulu anganiphendula anishumayeze yena ukuba niphelele kuloku kuhamba kwakhe uhamba noNkulunkulu kuhle kakhulu nani zinikeleni kuloNkulunkulu enimkhonzayo ukuthi konke eniyikho kube sesandleni sakhe angidabukile kakhulu le nkonzo ebiphethwe umfundisi ekuseni bekungesiye yakhe umuntu akayiphathi inkonzo enje ngicabanga ukuthi sonke ngabanye ubabonile nawe abangakini abantu abafana nalabo abantu akukhuluma ngabo indaba enkulu leyo uma nicabanga uShembe wayenzelani inkonzo yakwabheka bezayo nike nicabanga anize ningakucabanga babebuya abantu babuye lapha kwabheka bezayo beze la iphakameni wayesethu uShembe cha abanikwe usuku lapho bezawucelelwa khona into ethelele akuyona indawo yokuyokwenza uvuka nathi le akho vuka nathi la inkonzo yosiza ngoba sisuke sizocelela laba abantu abalele la ukuthi bavuke ithuna lingahlali phezulu kwakhe umuntu ngoba kunjalo nje basiphila nje khona abantu abangeke bavuke ethuneni bayawuthi mayisehambile bese lihlala phezulu kwakhe ithuna agade lona abe wala ethuneni kade sinaye lapha embathi ingubo emhlophe kanti umuntu unamafukufuku awathwele angafuni ukwehlukana nawo ngiyoba ngibuza ukuthi mfuyoni ongathi makufika umnikazi wenu lapha ethi awubuye ngapha wena mfana ake senibuka nje emehlweni angakhuluma lutho bese kukhuluma lento engaphakathi ithi njengoba umbona nje embethi ingubo emhlophe lo uhamba lana angaficani fuyoni leza unenzani ngayi phambi kaShembe uma ikhona ishiyeni lapha nihambe ningasayithwele lemthwalo nani ke ngiyanicelela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu anikhulise anenze nibe bade ningabhashi ngokwendaba kaShembe uShembe wezela nina lapha akekho ngabonanga ukuthi sihleli nenkosi yasekuphakameni amen selokhu sifikile lapha akukho lutho oselekelwa sihlukumeza nelanga sisalazi silizwa ngendaba yonke imgidi ebesigida bekunje nangamzukwane sobingelela intaba kwakunje akukaze kube nangesabatha nanamhla kunjalo uma uNkulunkulu nginovalo uma uNkulunkulu ehlile ezulwini waba seduze kwabantu kangaka laba abantu abazukumona
abazi ukumxosha uNkulunkulu nginovalo njalo ngimcabange ngesabe ukuthi Nkosi sesiyawubona ngakho lokho ukuthi laba abantu abasakukhonzi laba abantu abasakulandeli laba abantu sebezidumisa bona laba abantu sebephenduke baba oNkulunkulu babo Siyabona ukuthi inkosi yasekuphakameni ingabi khona lutho oluhle senzela lo indaba yeni inkulu kodwa angazi noma niyibukele eduze yini noma niyibukela kude ngiloko nginibuza ukuthi lokhu kuhamba kwenu eminyaka izebe ibe isihlanu ngabe khona umuntu ovelelwa ingozi emgwaqweni niyakubona yini ukuthi kuvelaphi niyakudumisa yini niyanithi manithandaza nibonge yini uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi inkosi lolu uthando sithanda ngalo siyalibona uNkulunkulu akafuni lutho kini cha funa nje ukuthi nimdumise nimbabaze iloko akufundisa abantwana bakhe abathandayo uthi Shembe hamba ungiyele kulabo abantwana bami bayiduka bahamba ngeindlela zabantu wayeqonda ukuthi bangidumisa ngeindlela okungeyizo manje umani lapha ke kudumiseni uNkulunkulu akubeka phambi kwenu ningeyi ningasho ukuthi kuncane nani njoba ningaka nje anibancane ngithekini ngekulezi insuku ezidlule ungakhohlwa ukuthi uwedwa awunamuntu awunamfazi la awunangane awunandoda awunamfowenu awunadade wenu uwedwa nje ngoba umbhodi esiyokubeka kuwe uyabe wenele wena lendlela oyabe uyihamba yobe ingasenamngani yobe usuhamba wedwa manje unobani ke lokhu cabanga ukuthi khona umuntu onaye akekho wedwa msani ke ukulibala izibalo lezi azisandawo ziyawuvula nomnyango wesihoko ningene nigijime ngangikhuluma ngonyaka wedlule ngithi abantu bakhona lapha eNazareth inkosi yasekuphakameni yababona begcwele isitimela bayithanda abantu into eyisheshayo neindlela eyinqamlelayo bayithanda bahamba nesitimela esasiya emahlathini amnyama lapha sasiya khona kodwa ngesikhathi sihamba babengaboni babebona ubukhazikhazi basemhlabeni abanye bathi hayi sihleli thina la siyadayisa mangiyalapho ingane zami zawudlana bahlala bangena kulesi sitimela sithe masiphakathi nendawo bathi bahlabelela unkosi yethu kwangavuma umuntu bathi ogada kuhlatshelelwa lokho la nezihlabelelo zethu la ezintsha ezithi ngibambe hawu sekuhlatshelelwa kanjalo na uyabuza wena usho ukuthi awukho ke nathi la base beyagoqana abantu nabo gadi baphethe insabula la mawuthi ufuna ukwehla kuthiwa hayi ikhanda lizosala la kwehla inyawo zodwa sahamba isitimela sibheke phi na emahlathini amnyama sathi siphakathi base bephenduka bebuka bayibona inkosi yasekuphakameni hawu nangu umlethi kaNomadinana inhliziyo yayiyakuthanda yathanda kakhulu inhliziyo ukuba sentabeni yasenhlangakazi kwatholakala sekunenye intaba esikhonjiwe awusena kufika lapho manje uma ngilala kufika isikhathi sokuthoma
ukhumbula unyaka owawungawe enhlangakazi kwabanje kuba njani lapho awuyikhumbula indaba kababa mkhulu ayenze enhlangakazi kwabanje bayibona inkosi yasekuphakameni ihamba kancane nje ingajahile ihamba nje nalelo dlanzana layo liyanele limanele umnikazi wabantu eyithandela yena uyikhethela abathandayo angabafuni wabashiya abanye usabaqomisa namanje abanye bazawuba nenhlanhla abanye ngeke babe nayo manje ngiyanibuza-ke nesweleni njengoba nilapha entabeni yini eniyeswele makhona enikweswele celeni kuNkulunkulu uzawunipha unibizele lokho umemele lokho manicela insipho yokugezwa izono amgeze manifuna ukuba bahle ngokwasezulwini nizawuba njalo inkosi izanokusa ebusweni bomhlaba inkosi izanokusa ebusweni bomhlaba uze kwande sekufikile ke lokukhanya ngwaba phambi kwethu singahlehli sibuyele emuva ngabuyele emuva sondelani nisibambe isandla ningabalingisi labantu ababonwa inkosi yasekuphakameni elinda bese udakeni uthi ngase ngimangala ukuthi labantu ngizawubenze njani mabe sodakeni kanje uthi ngathi ngibona kwasekuqhamuka ubaba uthi weza uthi lapha enyathela khona udaka luphele kome wayeselula isandla uthi bahlehla labantu uthi ngamemeza ngathi hayi woza sibambe isandla uthi bahlehla namhla uyamangala uthi kwenze njani ithini incwadi kaDeuteronomy ithi mayikhuluma into ingenzeki nibokwazi ukuthi lokho kusuka kuye aniyokumdumisa ke lo mprofeti kodwa yakhuluma inkosi yasekuphakameni lento yayibona ngo1965 namhla phambi kwenu niyababona abantu behlehlela odakeni hayi sondelani cha bahlehla basuka lapha udaka belungcono khona baya lapha lumandla khona baye bashona emhlangeni baze bavela ngamakhala akekho noyedwa wasondela wasibamba isandla senkosi yasekuphakameni uthi ngathi ngiyibona inkosi yayisikhathala idumala angadumala uShembe mayifika phakathi kwenu angathi uNkulunkulu efika lapha efuna ukuzonikhipha ezonweni nibaleke nina nibuyele odakeni ngakwenzi
yelulani izandla inkosi yasephakameni inigeze enihlambulule nibe bahle uthi umngoma wayibona inhliziyo zabantu zilenga endlini enkulu uthi singafani ezinye zikhazimula zizinhle ezinye zimhlophe ezinye zibomvu uthi ezinye zibomvu kakhulu zinamahlule uthi ezinye ziphethuza impethu mlase libuza izwi uthi ngezwe ukuthi ngishembe lo ngibuzayo mntanami khomba yakho lapha uthi ngase ngibheka sengiyibone enhle ngase ngikhoma wayifanele wayengumfundisi ayizoba imbi kanjani inhliziyo yomfundisi indaba engiyithanda kakhulu kule ndaba ubaba uthi simanga ngiyacabanga ukuthi omunye umuntu wayengayikhuluma wayengeke ayikhulume le ndaba uthi kodwa umngoma waba nesibindi wayikhuluma uthi wayesehleka uShembe sethi mntanami haya kusiye yakho le uyathandani ngikhombise yakho wathi hawu baba ngiyesaba wathi baba ngiyesaba wathi cha mntanami ngenzela ukuba uphenduke uthi wayesengithatha esengiyise enhlizweni embi kakhulu wasethi nanse yakho uthi umngoma ngethuka ngaphaphama baphela ukuthonga manje ke wena ufike nenjani lapha entabeni ungahambi nayo ishiye usho njalo uShembe uthi mntanami ngenzela ukuba uphenduke ngenzela ukuba uphume ebubini ophezukwabo nani ke umani la ningafiki neinhliziyo eziphethuza impethu nezinamahlula nibuye nibuyele nazo emuva senifikile lapha kugezwa khona gezani nihambe senihlambulukile seniphethe ubuntu obusha seniphethe ukuba ngabantwana abapheleleyo abangadingi lutho abafanelwe ubungcwele bukaNkulunkulu uyabonga enkosini yasephakameni okusilondoloza kwayo kule ndawo ngomsa nangothando izolo ngithe sengizolala kwafika umfana lapho omunye uthi baba ngishayelwe umphathi wamaphoyisa lawa ahlezi lapha ezansi uthi nihleli kanjani lapho na entabeni uthi ngathi cha sihleli kahle anikaze nehlelwe lutho cha asikaze sehlelwe lutho uthi cha lo muntu obekhuluma umndeni wakhe ungale uthi cha ngibuziswa into eyodwa laba abafana esibabeke lapho bathi kade behlezi la bebuka abakaze babone lutho noluncane nje oluphawu lobuNkulunkulu bathi kodwa nithe manifikile lapha angisazi noba kwakumsombuluko ilanga lapha kwaduma khona izulu bathi ke labafana baze babizana baqoqana emotweni eyodwa bebuka isimanga ezulu njengoba liduma nje lishaya imbani iqhamuka lapha kulesi sikhala engihleli ngakuso inqamle intaba ishone ngale ibuye iqhamuke ngale kwentaba ize ngapha bahleli nje bathi silindele isililo sizwe ukuthi laba abantu abafayo obani bathi labafana sahlala kwaze kwasa manje hawu akukho lutho nje kwaze waphuma imoto yokuqala yaphuma ekseni uthi lo mfana ke leyo moto oyibonile bekungeyami le abayibonayo uthi wayesethi hawu cha angisho lutho yize kukhona ukukhuluma kodwa kuyabonakala kuyabonakala ngithi ke ningakoni lokuhamba kaNkulunkulu okunjalo kusasa bayonibuza ngeke beze kimi bayobuza nina
nayo nelani indaba enhle kangaka nayo nelani indaba enkulu kangaka nayo nelani uma ningayonanga uNkulunkulu wenu akayi kunilahla amen uyawuhlale enigonile njalo uyawuhlala njalo ewathetha amacala enu uyawuhlala njalo enivikela kwabanizondayo amen ingoma yamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye Inkosi busisa ukuphakama njalo Hallelujah.
Siyasibonga. Baba. Nkosi yasekuphakameni. Siyabonga Nkosi. Siyabonga Nkosi uthando lwakho. Osithanda ngalo. Besikhona Nkosi lapha phezulu kwentaba yakho. Uyomhlangano. Besize kuwe Nkosi yasekuphakameni. Sizocela Nkosi ukuba usikhokhele. Hlale Nkosi ngaphakathi kwenhliziyo yethu. Uvimbe Nkosi bonke ububi obungena kuyo. Bese Nkosi utshala uthando lwakho ngaphakathi kithi. Uyiphendule Nkosi inhliziyo yethu ibheke ngakuwe. Siyacela Nkosi ukuthi ukukhonza kwethu lapha endaweni yakho eyingcwele ukwamukele. Ukukhonza kwethu Nkosi ukulobe encwadini Nkosi yethu yokuphila ngabanye. Ungabheki Nkosi iphambo zethu esibenazo. Kodwa Nkosi uhambele kolwakho nokubanzi bakho. Siyacela ke Nkosi ukuthi njengoba sikhona lapha entabeni kuba Nkosi umhlaba awubonanga thina. Ubone wena. Uzibabaza Nkosi. Wenza lokhu nalokhu ebesingena kuzenzela khona. Siyabonga Nkosi ukusivumela kwakho. Ukuba sizakuhlala lapha izinsuku lezi osiphezona. Nokukhonza Nkosi kwethu. Siyacela Nkosi ukuphelelise wena. Lapha singafinyelelanga Nkosi khona. Welule Nkosi isandla sakho. Nkosi bese sizokwamukela kuwe isibusiso. Sokuphila Nkosi kwala lelizwe nasezweni elizayo. Walobeke Nkosi amagama ethu encwadini yakho enkulu engaziwa umuntu. Lokhu kukhonza kwethu Nkosi kubalwe nangemihla yokuphela. Siyacela ke Nkosi uma siuqala lo nyaka ube nathi. Usihlenge Nkosi kuzo zonke izinto. Uyazazi Nkosi nezifiso ezingaphakathi kwenhliziyo zethu. Siyacela Nkosi uhambele nakuzo. Siyacela ke Nkosi ukuba noma yini esihlangabezana nayo esixakayo wena Nkosi ube isixazululo sayo. Siyabonga ke Nkosi umsa wakho nothando lwakho. Sikubonile Nkosi usebenza. Sakubona Nkosi usivikela. Siyacela ke Nkosi yasekuphakameni ukuba singakoni lokukhamba kwakho. Konke ukukhonza kwethu Nkosi sikubeka kwesakho isandla. Nanini kuze kube phakade. Amen.